mucabure abarikora abantu bariko barahiganwa bazohitanirwa agashimwe itariki z'ukwa gatatu mu batore mu kubatora uraraba wegera sabone maze ukajyana partage itariki z'ukwezi kwa gatatu azwa dimanche dufise anniversaire y'urushenge tumaze imyaka itatu tuzosengera hano kandi tuzaba turi kumwe n'abanyacyubahiro bazaba baduteye iteka kuri uwo munsi kandi bizagenda neza. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Rero ndaguterereje ari ufite ukazayifana uzayizana imbere ntuzayizana inyuma. Ndaguterereje uzaduterere mwumva kubanza mukindi bavuga umuntu yifasha gusa uzaduterere rero. Ikindi turi kubaka urushengero buri kibanza no kubaka rero ubwo rero tubitangure uzaza ufatanye na kubera gushaka mu mwaka uza tuzaba twimutse niba kubaka tuzotangura tuzugurura igice zitega zitandatu z'ukwa gatandatu rero tuzugurura iby'inyubako z'ishengero. Ndi hano nuko abana yambara ikibanza tuzakubakamo ubwo rero kandi tubishimira Imana yamaze kuhagereka aho tuzakubaka bizagenda neza. Yesu ashimwe. Rwaza urusengero runini ruzaba rurimo iruhande hazaba amashuri hazaba hari n'ibitaro hazaba hari n'ihoteli biba bajyamamo amajeri bazaba mu maseminari bayavuze kandi bizagenda neza. Amen. Amen. Rero ushobora kuba ufise inshuti yawe umuntu uzi ko ari inshuti nawe umushikiranganji ari inshuti yawe cyangwa umudeje nawe wari umubizirwa nawe wari umugatolika muri kumva nakuriye Samweli yubakiye Imana. Reka tuhasome ni byiza ko tuhasoma kuko turege tuko tubivuga mengo Samweli wa kabiri kare avuga ngo Samweli Salomoni yubakira Imana pas sacerdote ok kuri 18 kujya kuri 29 Dawidi atanga ikimanzi cy'impongano. Uwo munsi nyine Gadi ajya kuri Dawidi aramubarira ati duga wubakire Uhoraho igicaniro ku rubuga ya Arawuna umuyebusi. Nuko Dawidi yumvise ibya Gadi araturuka kuko Uhoraho yavuze, maze Arawuna agize bararaba aba umwami w'abantu baza iyo ari. Arawuna arenga irembo akubita intebe hasi imbere y'umwami aramwunamira. Arawuna aramubaza ati mwami wanje nyen'ingoma uzanywe n'iki iwanje jyewe musabyi wawe? Dawidi aramwishyura ati nzanywe no kugura iyo mbuga yawe wubakire Uhoraho igicaniro kugira n'icyiza kive mu bantu ari ateye icyoherezo ari umudiga. Arawuna yishyura Dawidi ati mwami wanje nyen'ingoma twari tugomba byose ubitange inka n'izo z'ikibanza cyo koza n'ibisekuzo zikoresha n'inkono zazo mubigire inkwi. Ibyo byose jyewe Arawuna ndabiguhaye umunezi. Arawuna arongera abarira umwami atora Imana yawe ikwakirire. Ariko umwami yishyura Arawuna ati namba turabigura w'igiguzi cyabyo sinebe kosereza Uhoraho Imana yanjye ibimazi atacyo bihereje. Nuko Dawidi agura iyo mbuga n'inka atanga amashekeri y'ifeza 50 n'imiriyari 100 ku mafaranga y'amarundi. Maze Dawidi ahubakira Uhoraho igicaniro ahosereza ibimazi atanga n'ibimazi by'ishimwe. Nuko Uhoraho abona guhangaza icyo gihugu ikiza kirabogozwa muri Isirayeli. Ubona amashimeshi Imana. Niyo mpamvu rero ushobora kuba ufite abantu 5 cyangwa ufite abantu 10 muri famiye uzaba uzoze kuri edukasiyo washimye. Yesu ashimwe cyane tuba hamwe ishi
kubaka urusengero rw'Imana yaba umuntu zirima yaba umupatiri ndaje nabo bari ikiriri patiri w'ikiriri yereko arasubisha irangi mama yarazanye ya mberope nataza amafaranga gusigira kuko sinzu ya patiri singoro ya patiri Yesu ashimwe cyane narayatanze ariko patiri w'ikiriri wasa neza cyane hasa neza cyane rero bamushima wese hari umuntu agira ahantu apanga amen ugira aho biba uzoze wiyandikishe tuziguhereze ndaziguhereze dimanche icyo nzaza kwihera dimanche amen 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 icyo bigira nzaza kwihera dimanche kandi nzaharoganisha bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo ubundi umuntu ashobora gusaba Imana umwana mu bwiza Imana ikamubaza ngo bagiye zigiye abashiri bifungirane kuzu baranyubaka waburi intebe zingane mu nzu yaje wakorera iki aho kuri hayo hose ugacuranga ifo kwisuzuma buri muntu wese yisuzuma Yesu ashimwe cyane amen ntusaba Imana atacikorera urafise inzu amen raba Imana nayo ushobora gufite miliyoni 20 wafata miliyoni zibiri cy'icumi cy'inzu yawe ukubakira Imana izore kubakira inzu zishira zitanu na zitandatu na cumi ni inzu wawe gusa amen amen ntabwo nababara rero umuntu pasi y'ukurongo umugisha hari abantu babyumvishije bafata uwa mbere mfite umugenzi mu buzima yambariye ati urajya gusoma Yesu ashimwe cyane urajya gusoma ikarite nzoshira abizima be bagenzi banje barazi cyo gukora ati niba akora kandi ntuzaba kuba gusengera tuzaba nzakumavuga mwene wabo gusengera ko mukizwa nzaca mvuga ko ari wakoze uzogata mwene wanyu yabikoze ntangora ko bazaba bakoze tuzabasaba ifoto turashire ko amazi kwita kwa bagasore ayo uzugiye kwa bagasore hano amahantu ngo ifoto ye bakareka ko urudodo kwa bagasore uziko biryoshye biraryoshye we nawe tuzagira icyaro kinini kuko rusengero ifoto yawe tuyishireko n'amazina yawe tuyakoze ari dirisha wakoze bataza amafaranga y'idirisha cyangwa isibije umuntu yakoze ibindi tuzabishiraho tubishyire mu gitabo livre d'or abantu bazoza barazasoma barabe umuntu yakoze ibintu undi nibyo turabona umwami Dawidi si kera ntiyacike muri Bibiliya bitubona ibyo yakoze n'amafaranga yatanze nabo bari n'igiciro ayo mafaranga yari afite ibyanditswe icyo tubaho bitandukanye kubera iki Yesu ashimwe cyane amen ndadaye hari ikibuga cy'indege bamwitiriye Metro Ndadaye International hakiriho no tuzakora uciye Yesu ashimwe cyane amen uzakwibuka ukiriho apana barapfuye no ukiriho nibyiza ko wibuka ukiriho apana barapfuye uzaba uzi ko watanze uzaba kuri urwo rusengero nawe wagana gusengera ahandi uzaba utitajyanye umushinga w'iwanje uzagira nta n'umunsi Imana ibuka Yesu ashimwe cyane amen uziri kuragenda ugaca ku bana abantu bakugaburiye ntabwo ushobora ufite umutima ushobora kurengera ukabaramukije ntabwo bakugaburiye uragatega nawe mwiri kubera iki warahahemukiye sibyo none nawe uzaba uriko urarengana uzagenda ati ndazi hari hantu hari itafari ryanje hari imifuko y'isima yanjye reka ngende Imana izanyumva amen ngende aho nyuze ikirenge kuko ifoto yawe izaba ihari n'abantu uzabarangira abazaba baragiye hose abazaba bagiye i Burayi abazaba bagiye gukura muri Canada ariko uzahinduka amen rero uriyumvire ndagira abafite inshuti zikomeye urafite abasirikare abajenerali abakoloneli uzaze ubashyize izo invitation amen amen ariko umunyeshengero ko tuzazimanika ku mpera zirazinde invitation bayikanuriye ku bihumbi 10 none invitation wohereza ugira icyubahiro kuri w'igihugu wambaye invitation y'amajana 5 cyangwa invitation y'igihumbi invitation y'ibihumbi 10 n'umva kwizindi ubitazimye tuzoyishire tutore invitation y'ibihumbi 10 tuyishire umuntu n'umufuko w'isima n'ubw'ibihumbi 10 umufuko w'isima n'ubw'ibihumbi 10 ubw'ibihumbi 25 ivyuma byaraduze niba uri muri uzogira ikintu kiboneka sibyo nk'imifuko 5 amen ariko n'umufuko wowe tuzawakira Yesu ashimwe amen n'umufuko
tuzawakira w'isima kandi bizagenda neza mu izina rya Yesu. Ariko rero uzoze wiyandikishe tuguhereze. Ikindi ku munsi wa gatandatu tuzabatiza rero hiyandikishije umwe urahiyandikishije umwe urebe icyo bikora. Abandi bashaka kuzabatizwa amazi menshi, ntabwo ushaka kubatizwa amazi menshi